staklo i papir, odvoji ih u kontejnere i nadam se da to ne završava na istom mjestu. Krešo zna više. Dobro jutro iz Zagrebačke Dubrave. Evo ono o čemu se raspravljalo godinama, ono o čemu se zaključki donosili krajem godine, polako stiže u svakodnevicu svih Zagrebčana, ne samo nekih kako to već traje neko vrijeme. Razvrstavanje otpada više ne bi trebalo biti samo teorija, nego praksa svakoga tko živi u gradu. Kako će to funkcionirati, koliko će nas sve to skupa stajati? Evo, rano jutro, samo za nas, gospodin Trpimir Majcan iz podružnice Čistoća Zagrebačkog holdinga. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, kreće li konačno to razvrstavanje za sve nas, a ne samo za neke, mislim na pilot projekte ili ljude koji žive u kućama poput ove jedne kraj koje se nalaze? Pa kao što ste rekli, kreće. Mi smo upravo trenutno sada u nabavci spremnika, nabavci vozila, nabavci sve one infrastrukture koja je potrebna za vođenje ovako jednog stvarno velikog kompleksnog sustava koji smo dužni prema i uredbi Vlade Republike Hrvatske, prema odluci Skupštine grada Zagreba u svako domaćinstvo, u svaku stambenu zgradu upravo osigurati svim našim korisnicima ovakve posude, da nismo krenuli od jučer, nego da smo već godinama, mi to polako radimo. Dokaz je upravo ovdje u Donjoj Dubravi. To je bio jedan pilot projekat prije nekoliko godina koji sada u potpunosti zaživio i ono što građane očekuje u kućama i stambenim zgradama je upravo ovako, znači 3 posude koje će svako dobiti, spremnika znači za bio otpad, za miješani komunalni otpad i za papir, i uz to će dobiti i besplatno vrećice za plastiku i za metal. To će dobiti znači da mogu 2 puta mjesečno besplatno isto tako odložiti u svoje spremnike za miješani komunalni otpad, dok će građani koji žive u stambenim zgradama dobiti još i vrećice za bio otpad, znači biorazgradive, isto tako za odlaganje jedanput mjesečno besplatno u naše spremnike koje ćemo osigurati jako brzo. Sad, ajmo biti iskreni, ovo je Hrvatska, ljudi su prilagodljivi kad je u pitanju poštivanje zakona i provođenje istih. Kako ćete vi kontrolirati da li svi građani ispunjavaju svoje obaveze? Pa ovako, predviđeno je, znači u samoj cijeni koja će biti određena, koja je upravo na donošenju, bit će i ugovorne kazne su predviđene, koje se neće u ovom trenutku naplaćivati iz razloga što prvenstveno kod samih zgrada je nemoguće u ovom trenutku osigurati da građani isključivo bacaju sami svoj otpad. Kada se to osigura, onda ćemo uvesti ugovorne kazne. S druge strane, svaki ovaj spremnik će imati u sebi RFID, odnosno čip, sa točnim podacima, znači od svakog vlasnika, a naša vozila će biti opremljena, to upravo u tijeku su natječaji sa trenutno jedna od najmodernijih tehnologija, senzorima koji će čitavati te čipove, sa kamerama koji će slikati u trenutku pražnjenja, tako da će biti apsolutno nemoguće bilo kakve malverzacije u tom smislu, da mi nismo to poslu ispraznili ili da građani nekakve prigovore daju na tu temu. Ono što je jako bitno reći, znači bit će fiksni dio i paušalni dio. Fiksni dio i varijabilni dio, znači fiksni dio ćemo plaćati svi jednako, a onoliko puta koliko vi tu kantu iznesete da je naš kamion pokupi, registrirati, toliko ćete puta plaćati i cijenu. Znači što više razdvajate, što više odvajate, manje ćete biti i računi. Hvala lijepa, sa nama je i gospođa Mirela Strenja, služba za odnose s javnošću. Dobro jutro. Dobro jutro. Educirat ćete građane, kako? Tako je, već smo krenuli sa našim pojačanim edukativno-informativnim aktivnostima. Građani su zadnje 2 mjeseca uz račune zaprimili i letke o odvojenom prikupljanju otpada kao i obavijest o primopredajama otpada. Također otvorili smo i naš telefon 072 500 400, naš pozivni centar gdje građani od 0 do 24 sata svaki dan, blagdanom i praznicima također mogu dobiti informacije vezane uz odvajanje otpada. Posebno još na inicijativu gradonačelnika otvoren i besplatni telefon 0800 818 919. Za one koji se koriste internetom, tu je i naša informativna platforma sada ZGH.hr sa suvremenim komunikacijskim kanalima kao što su recimo Facebook, Twitter, WhatsApp, a također i sve informacije nalaze se na našoj internetskoj stranici www.čistoća.hr. Hvala lijepa, eto poštovani gledatelji.
Informirajte se, razdvajajte otpad, ne bacajte vrećice za automobila susjedima ili u prirodu. Zašto ovo govorim? Pa nažalost u Hrvatskoj već viđeno. Lijep pozdrav. Ne jednom nego više puta. Vratio nažalost. sam se nedavno iz Švedske. U Švedskoj su primjerice sve kante za otpad pod ključem, pa tako se ovo što si Krešo napomenuo ne može dogoditi. Idemo sada malo o ljepšim temama, odnosno imamo nekoliko prijedloga kako